Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novu epizodu. Danas ću vam pokazati kako možete skinuti Minecraft. Tako da, hajde da počnemo. Uđite na Google, kucate download Minecraft Pocket Edition. Čekaj. Edition. Free. Čekaj. Free APK. Test version. Hype here. Idi. Znači imate tu, evo ga, hype here. Up here. Mislim, to je to. Da. Idete ovo preko pečera. Tako sad. Čekaj, nisam dobro ušao. Čujete, ne smijete tražiti ovo gdje piše up here, nego gdje piše hype here. Hype here, evo ga. Idete ovdje piše click here. I onda sam klikćete dok vam se skine. Kad vam se skine, uđete u preuzimanja. Samo da ja to nađem sad. Evo ga. Minecraft APK. I naravno samo kliknete na to. Vidite instalira i eto ga. Znači to je to. Samo da izbrišemo ovo sve što ne treba. Ovo se sve nešto skidalo, Minecraft, private server neki. Izbriš. Evo. Ako sam vam pomogao, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!